Boba grabai shaklai jangmani yaglono tibra mathani EMCM tei MLA MDC rok lokoroni buskango bachawi tongo ebakheba lokorono chubawi tongo kereng thaya thanglaiye abaigeno derajak nukhorono chubathani skangjak EM doliriyang koktomangka korbuk subdivision ni bisingo khobjangnai je derajak nukhung ebakheba relief camp rok tongnai rogo tini thangai EM doliriyang borono chajanai nongjanai tei richumbo bakha EM doliriyang no nokheno borok kobagi kablaikha tei boroni jungjaloni koktoma no saikhana rakha EM doliriyang no koktoma thumnai rono EM doliriyang saikhana rakha kabangkono tibrasa amcha ebakheba hachu khataya tongnai rono tabu phano chubajak yakho je soman jaga ebakheba lamani gana gini je noknokhung deranai rono si chubajagui tongkho phiaba hachu khatai tongnai je kona beser je jaga kokduk shahar jangnai lama koroi ebakheba lama thangjanai lama koroi abaharogo tabu phano chubajak yakho abagaino tini hachu khatayo beraiye tini EM doliriyang borono thangai chamung bagikha tei nungmung bagikha tei richumbo bagikha tei bo saikhana raka korbuk amchayo je bufang kuagainai lama rogo kalaimani abo tabu phano norjagya kho tangai hingke korbuk amchayo tabu phano thok ebakheba petrol ni bial ongui tongmani bagai JCB malkhung tongai phano o bufang rono tani maina kho ebakheba nori maina kho ne saikhana rakha EM doliriyang khanai di bini khoktinio bo tama saikhana rakha Chumian siyo miya sajahan siyo aine korbuk division o joto jaga relief camp tongo jong visit kha saroi ni 5 ta obdi watai phaiman karonte jaga jong spot cover khemaya miya wo jong na 190 families no jong je nangkhu mai mojora jong nangkhu ha ration all stationery items jong nangkhu la ha ke tini phayo boke simbua thamo lama khelar silarai paragotre 6 families totally affected ge boro block mon karono jong JCB tei biha tawam pharora laye bo clear ngka karo tung phai help khenai bo pai bike chin tirthom 400 families affected taw bro kemo tung aro thai tung distribute khepinai habengke groi nang para timbru settlement bo pai hasike tung omotpuro hatnai ke tini official korbu ni SDPO korbu ni OC joto police department ni bo ro sokhaijak joton se affected into tirthomuk jamo chelagang angke bo korbu division of bisi bo affected uma omotpun slaile ke je jakao ting bro tongpai jao in remote area rawo arke network communication problem bo pandawo NDRF ni je chamunumung disaster ni fan bai jere mo po bronchi soya je molai durgaram para hindi abengke ta chini omotpur hindi ajang bampur area omotpur side po ajapo kono toithe po soya chiram choha po soya aboke mami main line of brown naile ha je soman jaga sta sa sike kono bedabe sike samon koya je jagao plain area ke bro major focus riha chini param singthi tonar ke bro focus maya ke tini po durgaram parona no chini social activist sonjori ang soro phone khelayu kang roni SDPO noko saha SDO noko saha line clear khedi aro je jagao plain area je babe chamunumung government hoite supply maya tung aro po sore no tung tung sahang ke ta thangte tung SDM roni korbu ni patho das no po tung thangye saine joto jaga no equally distribution kheni tung ye ke chini omotpur ta ko toi dili tung joto jaga no tapono stake no tongo jangjang thale maya ko para state link road oke bodi kem phangbai khu paino tongko arpo line department joto broni level base bro try khe tongo link road no clear khini apok trick ha kauke bose tauchin korbo se petrol po available sia diesel po available sia tabo JCB po thaus kurika phangra ne mani abo koraro po thaudan man pointo thauko paye tonga se joro problem face ungto ke toito asuno kosto सरकार तरफ होते चामुनो मुसिसा माइरं माइखाबोदि माला सोहा किन्तु मेन प्रॉब्लम है मा तुई क्रयनि कारनो माइमै संजान फो संजा माया कारेन्ट क्रय उंफिमो बाय लु साये तुई खावे सोरिन फसे सोरि माया ब्रेक उंगे तो आरपो आं आसा केउ दिनि रले कारेन्ट अवेलेबल उंगे तुई रसोनो जे जागावो भेहिकल थांबाय मनजराले खाकचा